Kita kelai assembly election atau winner BJP ingsa pia second position tipra motha kasajak ke sentak bangko porok tipra sarono wan sugui mano sempaike greater tipra len sempaike sane manchi nai hine ke abnoti anarno tini kisisa solution na ang sai knar wana nor pai toni choya kare so bo haino hai joto norok nai tong nai rok no ke election pai mani yaglo election result ong pai mani yaglo tipra sarok ke bangko borokno mailaya todra tui laya sawi mui thogya ama hairok ngai tongbaina ang khaklayo ang saimon ang sakbai thangba ama hairok ngai tongkha tam henike ang bukrok sa tipra sa ngai no ke ang tinin nor abo hai ung thai kre wana thai kre ang abono tei kisi janarok no saiknar wana nor khaba sausi samung khlaidi tei dopani bagai suridi sobani bagai nor suridi kaplai nani bagai ke tabu tipra sarok bagai yongnan lama tongkho nor wana thai mung sabu kre ke sengta main point jeng saimana ni mucuk mani ke greater tipra len made manno na sanani bagai powerful de tongno abo bangma borok rok ni no sengmung tong hedba ke seng poila seng saiman layana habang bahage gusuk powerful khlai samung khlaiman akono tiang no kisa saiknar wana seng to saiman ka taklai je assembly election o je winner nai BJP borok man ka 32 ta bai powerful gusuk te samung khlaiman no 32 bai powerful khlai samung khlaiman ya sangabo saiman tamni bagai hingke total powerful khlai samung khlaini ke 40 ta seat complete ngani nago ke borok ni nahanai ke 32 ta ke 32 ta bai khlaiman ya aboni bagai tabu je jut ngani nangai tongkha tipra motha bai ke wana thai grei tipra motha ni tabu bo 13 ta man pon belai powerful second position tongkho asugoi belai phan thonai phan kra khlaiye ke tabu sarkar khlai tongphano je 32 ta bai BJP rok je sarkara asugoi tongphano powerless khobjago tamni ke tipra sar ni kainei no kaisane lamni doglambo lamsa bondong tai lamsa tei yognani bagai belai ke lama fuarja abon bagai norta wana de gang nor kisa saikinare wana je thangnai salro do je BJP rok khapang je samung khlaile men to brok IPF be chut khlai se total 43 ta khlai brok phantoni samung khlai mano pia o jaro belai na wana laisa belai na wan suk laisa khaise tamne hinke kaya seat aboni bagai tabuk tipra motha bai chut nani bagai angai to ko jeng thangnai salogo busung nukha norok media rok nukhna YouTube rok je Hemonto Biswa Sharma tam hanai tripura hawo phai kok sapai ke greater tripura len ni bagai tabuk wansuk je ko pia tripura saruk develop ni bagai ke belai ke wansuk ja je develop apo joto khlaijak nai hinai je develop nakmar rok hanai bo sai khnare bo pia norok kubuino wansuk itong khangke greater tripura len ni komati o develop na nai kare greater tripura len kokti saka hangke abo mannai ni ang khaklayo kaboni bagai norok tripura saruk ni je develop rok ni ba haide ba sang thangnai habang rogo bo sang tongprong no kubusu jate develop haikan ke sang greater tripura ni bisinti sang tel develop aini se khlaina mo sung khani sang khilai kan ke ba greater tripura ni mani man aboni bagai norok khata thaidi bobak raja samung khlai mana abo kubui eba khlai no phono goi tongko truk ke nor wana thai kre bobak ra posawo ang sakbai thang tripura sa ang sakbai thang o hani basa ang kaisa tripura mothani chairman ya ano chairman ni tanukti ang koroksa tripura sa ni sinana silidi ne bubagra sai tong sarai ke jeng wana thai kri ko dera ta baino belai ke phan thone samung klai tong ban ko ke greater tripura len ni kok to seng tisol mano ke tam ni bag ke belai powerful long tong ko ta bum chut nani nangnai chut nya ke hapang borok phan ragai samung klai manya je diman tomorok abo manyang gi thangnai aboni bagai belai ke borok tabu wana laijak ke thangnai salogo IPF ti be chut ngai se borok abai ke samung klai tong ko taklai to belai ke wana laijak borok bo kainje bubagrani nahar mungkha potai mungsana nahai greater tripura len bini nahar ke borok tabu koilai tonglayo airline chungnani bagai ke sang tripura sarok bo wana thaikre sulo tabani sang phan ragai tongman kho kai ang abono thasing saka lamni dogla bo lamsa to sang assembly wo kabang asogoi man leya abang tai lamsa phiok jak tong a lamsa tei sang yogoi man ko kai kebo mailaya to mui thogya amo hairok tei laya amo hairok kebo tripura sarok tang lai jadi tamne ke sawosi phan kra khlai seng phan thonai tonglainani tabuk ajara osi ke tei kisa dopani bagai seng masuri lainai seng topa yognani bagai tamne henke topa wo seng topa bai topa orai porai lai tonglayo aboni bagai seng topa wo seng kra kai phan thonai seng samung khlai manen bagai abo bo norok ni thani joto tripura sarok ni thani suri muk tongnai nangnai haisi hayake seng baigi yognai seng suri map tongna nangnai bokhawo je norok ni mani motai no norok suri lai di shobo
जों यगनाय सालसा हायदबा के जों ताक बेरायनो वान लाइजाक ताबुकतो जे थांनाय सालफोरखौ जे 3 तारिख रकनि जों नायनायखे बेरायखे नगरक सक सालाय मारक नुगै दं फिया ताबुक द्रक आमा हेरा हाकसालंगै तंखा नायनो थांबो दलनि बिसिंतै गेनार वाना थाइग्रै बुबाग्रा बसखांनि साला बमहायके तुबुनो ग्रेटर त्रिपुरा लेन आबो नों आं आबो जरानसि नासिंगि दंलायो के जों नखा थांनाय सालगबो जे नागालेण्डनि निउस रुम जों नायनायखे नागालेण्ड फरेन नागालेण्ड बंगार फ्रीडम रिसुखा आरो ब्रगना फ्लेग तिसावै ब्रगना आरो सयसिल ज तरिवै रिवै रिसुखा ब्रगना ब्रगनिखे फ्रीडम उंसुखा तामनि इनके बंग आजागावो जे नाहारि नायमानि 2-3 सीट हायनो बुदिया कारिसे बीजेपी रनो बागै रिसु आबोनि बागै ब्रगनि मानथाय मानमानि बागै बेलाय खातं थलायजाक आजागावो गेसिनि त्रिपुराव केतामनि बागै रिया आबो ताबु बेलाय खे वान लाय तंलायो बोबाग्रा आबोनि बागैनो सावो कन्स्टिट्यूशन सिलेक्शननि जे नाहारमुं आबो नाहारिनो सामुखलाय दंबो बोबाग्रा आबोनो नाहारमुं बेके बो त्रिपुरा साराव खाता थैदि फानतनि से तंग तलायदि अरै परै तांदि दफा साबजागै सामुखलाय के हायना आबो सक्सेस नाय गाय नों आं जे थांजांगै तंलायमानि इलेक्शननि सिगां आबो इलेक्शन पाइमानि जागलो बा थांजारक दामलाय जादि तामनि के नों जे सापान खलायदि तबो इनि बरकनो एबा नों त्रिपुरा सानो हनेसे साक्सानो नों सिनिदि आं त्रिपुरा सा आं बयनि बसन बरगे नों साक्सानो सिनिनानै खलायदि के ताबो सोरति जगनानि लामा तंखो आं आबोनो नरकनो रिक्वेस्ट खालायो नरक चावै तदरलाय तांलाय जादि नरक फानथनि बसकानि सालासना सिंगि दंलायदि बसकान हो चरा मम हेंगै दंनो इनके जे हेमंत विश्व शर्मा जे सामानि बिसिंति हिंकै तो ग्रेटर त्रिपुरानि कोकरि साजाय बुनि साबो फिया नाहारि नायखे हिंके सरकार आसुगै सामुखलायन बेलायनो तुखु आबोनि बागै जों वाना थाइगरै बुबाग्रान जे केफने एलायन्स नि कोक ताबु सावै दंबो ओमफ्राय बुबाग्रानि नाहारमुंखा आबो काइसानो ग्रेटर त्रिपुरा लेन हिंके आबोनि बागै नरक खाता थैदे बरक हिनि मानो ताबो एलायन्स हिंके मन्त्रि नायनि हिनि मानो फिया जों मन्त्रिनो दरजाय कारै जों ग्रेटर त्रिपुरा लेन जों दरजागै सामुखलायखे हिंके आबो जत चिनि त्रिपुरा सरनि सक्सेस हिनि आखा खलायो हिंके बसकां गते पावरफुल दंबो सिनि 13टा सीट बायनो जों पावरफुल खलाय मोटामुटी जों आसुबै दंमानखौ हिंके बरक तो सरकार पावरलेस को गाबोन बागै वाना थाइगरै जों 13टा सीट मानफानो केबो चाया नंगिया आमो हाय खलाय मगैर गता दंदे खाता बायदि बबाग्रा हाय हाय खायो हाय हाय हायनि बागै आमो हाय गोबां सायमन हायनबा रांसाव हायसा अरखनाय आबरनो नों पुइता ताखलायदे त्रिपुरा मथा आईपीएफ दि जे पार्टी हाया त्रिपुरा मथाबो गोप्लाय नाय आं खाखलायो त्रिपुरा मथा तानि के बसखां सालो बम हायके खलायनो जे बबाग्रा आबो नों आं जतनि बखाव सुरिबै दंदि ओंखाय दिनै बागै भिडिअ मुसुनो दे अ चेनेल नों गतालंगै के प्लिज सब्सक्राइब खालायदि आं नरक जे बुजिया रकनो बुजिनानै बागै आं वेबसाइट नाय